'n normale rusdag hierdie. Ek maak daal. Erad het vroeër skottelgoed gewas. Papier gebruik. Daar het ons 'n bietjie gewerk. 'n Daal is nie genoeg nie. Daar moet nou nog ook vleis gemaak word. En daarso maak Erad vir sy vleisie, gaan hy maak so lank 'n vuurtjie. Ja. Man met braai. Ons sit heerlik en eet by ons kampeerplek, toe hulle 'n waan by ons verbyseil of leopardkrol. Stap hier so binne Suid-Longa met 'n gids daarvoor. En ja, nou al buffels gesien, kameelperde en baie soorte voëls. Baie geleer van die bome, vogeltjies, baie informatief. Connects the fruit and the branch. I saw them reaching out a lot and then pulling it down. Putting down but not eating That's interesting. No, Yeah. but that's for, are you saying it's because of the root? the The small ties. yeah, You like that? because of the Right. fiber. Okay, Yeah. okay. Mm-hmm. So the female has got the yellow eye ring, and the male is just that. So what happens is when the female lays eggs, of course they lay eggs in even number 2, 3, 2, 4, 6. So when the two eggs hatches, the male and the female, and they stay together, they grow together, and eventually they marry to each other. If one dies, the one remaining does not remarry. Okay. It looks more yellowish Okay. than this. So the yellow baboon is not very massive. Can you go a little bit? Here, yeah, somewhere where we saw the terrain is different from here. This one is more marsh. But it was in the night time, in the evening that you saw. It was. So the queen can live more than 17 years. Termite, harvest the termite, and droppings. Yes, My goodness. yeah, horn moth. They are very cooperative. Huh. It's a task of everyone to bring food.
Some will just bring and leave. I see some just takes it down. Dis ons laaste aandjie hierso by Track and Trail. Toe dog ons kom eet uit. Kyk nou net hoe lekker is die kossies. Daar het Erad, wat het jy nou weer bestel? Chicken schnitzel. Ja, 'n hoender schnitzel en hierso het ek fish cakes en rys en goed. Dit is net heerlik. Het gaan jammer wees om hier te weg te gaan. Hierdie wildreservaat is die beste ene ooit. Ek sê juis vir Erad, ek voel soos 'n ja, verraaier dat die Kruger Wildtuin nou nie meer my geliefkoeste is nie. Dat dit nou hierso die Suid-Luangwa. Die Suid-Luangwa. Ja, Suid-Luangwa is volgende vlak. Ja. Dit is net absoluut fantasties. Ja. Ons gaan terugkom een tyd.